Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ki noilam jongka Federation of Khasi Jaintia and Garo People sengkemi hak arab sautre unaitung araja arab sau. Hapo kajingalam jong Presiden Uba Dandi Si Khongsit. Kilalej ban pan jing pechai na Chief Post Master General hak bay day baki post ki balaj hapo kajala Meghalaya. Hak jinga kran bagi lapthai kubor ba Dandi Khongsit ule thu ba kasangala dawa ya Chief Post Master General ban bo optional language ya ki jai penrio Khasi Jaintia bat Garo ban thap ya kini hikam. Uba Dandi ulaong ba hak jing sisa kadika kamram jong sarkar jilla ban tho shaka Ministry of Communication bat chakatnat Post Office ka sarkar pedeng hak bay day bat ki optional language ban pendap yakin reus pa prapulai ligi post. Komun chu pentep hang ni ba ki Khasi Jaintia bat Garo kila pan apply kini ki post daga ketien English Khasi bat Garo. Shushu ulai thu bagi dan pat sa saus pa sau pesan ligi post ki ba ka Post Office kan haban khot advertisement biang nakadaw bagi pas house name baladep wat lagi ladep yo ya ka shithi thungkam henry daga jingker pa jong keseng ya ki dor basnong ban om ai jing bet ki breu ki bana barjela kumta kemshim la yo satya ya ki yeng sawai wat lagi la ban tre ya kakam. Kejauhan yang kedua jongi ini Chief Postmaster General. Kalau hadirin ba mencap senam ka apply trik naimi Raja Abdullah. Nak yang jong seng nila dawa ba ka sarkar jela ka jongi ke di bantu urbut saka Ministry of Communication and Department of Post Office. Namanta ti post South Santali ya ka bakila South Santali ke ditang po Meghalaya bagi lakot all India. Dia tu kopor bunsi ni iling ba kini ke appointment ke bagi yo ke di khabar ba. Tinggal anwat ya kadau katanrai kalong ba hapo state ke jongi kamdan ke initiative nak kaleng state government ban request ke Ministry of Communication bat ke Department of Post Office ban bu optional language nam taki applicants nam taki ni post gramin tak savak. Tinggal banyak keren di nak kaleng jong ke Post Office kyong ba kamde khti ke joki na kapor joki bagele kata le kadi na Ministry of Communication bat kadi ka initiative ka state government ke banle kembali ki wiki north eastern state kena kaliang jo state government hadir bangla pressure klale kata te hagini khnya singi pat niyo ke jingtep ling ba ki bru ke batri ni Post Office ba ki ko ai kuble yang ni te ngi pat kumuleng ka seng bangi da kwa ban wan hidal dia banwat benia la di jikisha nem jikisha khnang bang yo an pesai ke patba de ka pas motorat kalong ba hadir mata sing la ikendu ula daun ni Chief Postmaster General di tuan po station dari limba di beri ke jong u ba po jong u la ikendu kila pesai yang ni kila ke information yang bang sai tu fi menta baki post baro ke balat menta ke de hindus pa properly but kani kalong baki kena khasi ke jong ni hakitan nong ba per po rilum khasi ba rilum Garo kila ban apply kini ki post ke jong kini ki post ke balat hani Post Office bat kila banjit ek subject kemud English Khasi beri po Khasi region mud Garo hapo Garo region kata ka dika jolong mah so ka bang ing yo ang so dokumen pa nakaleng ka Ministry of Communication ka reply ya kini ke ek jing dawa jong ik kaseng te kumbakalong mata wat it ki post ka ba macam senam South Santali hadu mata wat ladaki appointment Gladon ada pen issue dari haduk menta ki itu bi boleh join pat haduk menta ki khamla boleh join neban ai kata service jong ki kawai nak kata kolong han ka pon nak liang jong seng ko ai kuble ya ki dorbas nong boper ya ki dorbas nong boper adin bangina ka seng ni ong pet to lara ka sarkar India leng ba ka ni ka Department of Post Office ki balak ki post boper ka ba ki video jong ki la man le henry kim sim sngap ik jing dawa ka jong i mencam senam henry pat de nakadaw ba kimyo ya ka accommodation ka jasa ka jakasa hakisnong paper marba kadi ki jing trailang letu ki dorbasnong ki ramasnong ba kila roman tray de ka jakasa kinimyo te kalong ya ki ba what itu ki post ru taru kalong bakan biang ke seri advertise biang te ka bastunat pa mata ya kini ki post ke balat mata terus pa politely kalong ba ki kena kasi jong i mangit scam bakila pan apply ya kani bat ki ban
dan jet pa ya kita ki subject ya ka ba ki ko ban ban thok ka bangi na kalian kaseng kalong ba lingba dengan layak lenting ya alap ka urlong la danging kum ka ri hi kalong ka wai kum ha kran yang meneng idong kam ki trelang nadu ki darwas nong per nomor ba la ki nu ki jadbri ki wana ba ki mu man tre ni ki jala ka jongi la ki darwas nong ki scam ke mai jakasa ki komot kinumla ki biru ban cuan tre ban pakin lekno kinwan master demit kalau ka ba ki ru de nakalian ka seng la pun kre so ki thok ru ba hakini khnya sing seli kendu ya government ba ngin ong ba kumba le ikini ka department jok post office ba borok central office ki badan hani pasti ka jongi ki diban le kumju haki post per ya ka ba ki bri jongi kidang la menteri kidang la le kam kata ta kadi ka wehi ka benta ka ba hakmat ya jongi jakala ka seng na ka post ka por wa hadin dang le kendu ni ham kelibiang keadaan hanu kata ka status ka ba beli ka perlong hadu menta ba nakalian sarkar india kampan la ban ai ya kata kejing itu ya ka khasi language poh kerni chopra jongka terekam dalam Indian Constitution.